babu 120 no yewten istihbabi yiɗegol tarfu'i accugol ɓantugol ngol fil libas ka ɓornateri tawadu an ka yankinare. kadi sabaga gom ɗi feƴƴi fi baabi e dambugal fadlul ju'i ɓural koni kon e heege wa khushunatil aishi e yorugol nguure jumalun dental molanangal e hadiseje tata allah ko tatani o witi bi hadal baabe ngal ɗo dambugal. joni noon iɓe addani en ɗo hadisa goto mono watten e ɗen hadiseje feƴƴinoɗe e ngal dambugal ton. wan Mu'adh yettama Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki man taraka libasa kala accuɗo ɓornateri tawa ko wari ɗum tawadu lillahi ko yankinanagol Allah huwa yaqdiru alayhi tawala himo mari moye mum da'ahu llahu Allah noddoyamo yawmal qiyama ala ru'usil khala'i e hoore tagore nden fof hatta yukhayyirahu ha kanko Allah o suɓinamo min ayyi hulalil iman ko honɗum e cuɗareji iman ɗin ko honɗum e conci aljanna ɗi legoy sha'a o faala yalbasu Allah ɓornamo ɗum ɗon. rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wallahu a'la wa